Ur zel war lizer ke Lois plan. Ge Caroline Trouillet. Ur blijadur hat kawit Caroline maden traugenor. Matre noa matre, a hui. Oh bo ya, Mon ba gouio de ran vo ir bochat doere de roeng ker deidor de roeng neventille hag ur beut agro-industriel ibrer ama er vro hag elbep mis vekavet souehaden a bep sort degaset gedouz kipayat kazetenerezet a kazetenerion. Krogam ma fotor gel labour stormer syndicat di kargagen deur de hevet e kumunye ligerat lantel. Gouaske velaket gedileni di santes pezen avit me vos plan un traug de ARS d'agence Randvroel yehet petra zo c'hoar veet. Ar samat a pesticidao hag vetabolitao e vei kreski. Ur cluster kring bay gant bugale hag umun vo ue. Gant Atlantik o ve pour vezet dour mod da eva da pep kan anterkan 1000 anezat. A pez a ratro da ugen dregan de spo blanc ligar atlantel. Et dov in nantek oa bitizoloet pem bugel war ugen klan a seik bugel oa marvet ue. En deit a iri evem bandet gant an ARS broioù a liger e kant dregan ken firm kaliten dour de hava e liger atlantel e kanver an nitratao hag ar pesticidao. Kevredigeichou a an dachen doe stourmet evit mavo an navet ar guden a labouet ebet gant divenidi ar syndikat oe dwelat an trao. Oberara kevrat broad el la roedada o servijou publik gouremenoù da Atlantico a di stourm. Met deploriara e vefe tchin flau a galado publik evit divizout berzau implij ar pesticido tro ar dro a lerioù pensan dour. Ya chetu djerieu registen an eus milioneu a euroieu vet dispignet d'Atlantico. Ya en ora an drazeo evit chikour labourari an douar da di greski o implij ar pesticidao. Trichkes pem milion a euroio de nabetan, de square evit gwarezi tro war droio ponsandour mars erek e nors un departement. Ya muior zo de len a roulerien splan putsch org. Dem de gonz hag un enklesk neue zo ben dem bannet, zo i tambou dem bannet e djerianne e miz Gwell Mitchell e miz Ere, lakadou peus o fri i campus The Land. Anan vehe kavet ur rener hol c'haloudus hag un toul e c'hef for an kenius. Em bannet e genor Caroline urlo d'un getan rei marse un enklesk brasseur de zonet geus plan. Ya zero arman. Sanset oa de vout rand ivezan un enklesk vraz war al lycée ou labourdoar. Met chen montrus oe ar pers ar c'hoar vez er skol katolikman, mom desidet un ban abretor ar penadman. A neuzen sanset e The Land ar campus tchentan gwestlet d'ar vuie war ar mes en Europa. E roeren a l'er pennan a doral bi an orzo e duiltrek e la gerch. The Land ave bodet ouspen da dregon ambregerez dizanvel la tri lycée privé katolik ve kavet dintan gevrat gant ar stad. Braoué ur skedeneu beler. Ataou, il rieneu a bruderer The Land, mais rebe ou en klask et is plan detchen brau un trau, peseler un tameja dostor. Un digol hag ur skech daou million a euroieu we geden embregerer ar ble paset, petra zo koz de jemense. Doareo rener Jean-Marc eno ve meneget gant meur rein. Tozek den a triugen de skuitet al lycéum, a starder je gant kalz gopridi. Blini ad hinch ankeniet stresset gwasket. E remisi a tchentan da vilpem war ugen oe komanset tud anselerez al labour da lakato fri e mon en dro The Land. A meur anseladen el zo be, un neve han tromnet. Un nol syndicado el lycéo, Lara eve ferret, Jean-Marc eno mont tuit neuzen. Me, un deskadur ez labourdoar privé e a ruzulmeran un naï a gopra hag a be a renerien al lycéo evel naï Jean-Marc eno. A kuz davat, ze blanta bout kuzulmera The Land da zileridi a roskor. A dochtek yez be penoz trau de helou en klask konsekenseu marse.
Ja, just de heul, ma vet putresis roer devez goude, nos divizet ministres a labourdouar dispartia liceo ar strolat Saint-Exupéry deus an savadur Zeland. Neuzen, ben a fin Jean-Marc Enone ket chin rener al liceo labourdouar. Pers deus bet an klask en divis poezus se. An etcheur verketan, et duriané. Nekete marcha, non. Mesu doat, chilaouerezet, tcherret de len en klask a ber, diwar ben ur liceo labourdouar ibrer, a ben fin ur mis du, pe fin mis kalangouillan, ar lerien splan petch org. Yorishila ou dor liher kelaoueng splan anizoni atao I compagnonner Caroline Trouillet ezo ken urzierez a kazetenerez eti ur media en klask splan hag en klask ar ur per c'hoarvez ge bet un industrier hag ur labourer douar ibrer dam mesud vat brement betak pen ur bet il me contrôler paysantezet zo chikouret dre un RSA gut département de Penarbed neuze. Ja, ba ouen bet mejio e kresket a controlog an département de Penarbed e renet gant Mail de Calan, dinena de les républicains bet. Ar pal zos kler, di greski an hiver adut skoaz let dre a c'hor vodeur ken gred oberian, en RSA e galek. Petra peus laret ur c'hor vodeur ken gred oberian. Ja, setu. Ouais, pas vid la de NRSA quoi. NRSA. Nous ur square swehus ve reit gen ur pennat. Ur plar de square idou ranket goulen ge 18 gwiriang un 2 € e bekaset de hi vari ron bank a diskleriang mat oe davad ur prof de yable a vidi mat abers ezut quoi. Ja, du respond, tu sais. Beizante de arva wese. Dast ma labour war imicher helar sevi an RSA ar savija ar adei da hunit trawal da veva. Just war muur en beizante deus bet kontrolo deus pers an departement hag an vado Lyon a evit kaout ur labour padal on deus ur labour dija. Ok, me comprenant mat neuzen labourizyon nezet zo ve dapet gete un RSA pe c'horvoder ken gred oberian peut dire ne vet tapet trawala ar gant gete mais ji ve war heuliet avid me voka vet dire ja, ma compren peus mat enora hag galoran reider ar squarel an abet mizio zo we bet rebechet d'ur peizant chomep diskleria I gredad talio bio. Chikourora a red se gant un embregerezio evit un dispinius la dans un testenikat biologique. Hag adol trum oe beduelet gant un departement valeur gopr. Met red talio un nain e aneket gopr neus la redion a laboureur ur doar. Hag a rar ur beizanted a terset geus plan zo I labourat ar ur goreat bihan neuze. Ja, se zo koz un win ket liamet gant ken warez social a labourdouar nemesa, met gant ref kop routiegez, a kaf, neuze e gant un departement resevant o skoren. A laboureuren douar gant tiegiez o brasor, hel a kaout un RSA ue, met neus bet netrem banet gant ur syndikado war kontrolo gret gant un MSA. E coordination rural lerel, ne ket bet laket ar goz war andrase. A gwahor contrôle war ode ur lezen un impli huit pe bani han ur lezane. Ja, e da vin pe moa rutjen we bet laket ar lezen da dalvezout met tcherkent a daouvil pe war rutjen, we bet laket e plas e pen ar bed. Duelat kondision o ambrouk ar glaskerien labour, setu pa la lezenman herve ministerez al labour. Rak treset e lakat en oldu de RSA non en eskrivat a France Travail. Dere an stanze eve ambrouket ur paysan gantu da vicher sort coach-o, nei. A coach vel coach sportel. Ja, setu o coach. Evit kalet distrein war ent labour. Meure hein dos kontet deus plan oe daoudei signa ur gevret gant an departement. Prometie a rankont ober e ant o seiz possible evit duelat o oberez. Met o koch dei ne war a cert ebet war bet a labourdouan.
Ur politik arez hag glot mat gant ur perve diskuiliet dispaket en ur pennat embannet e Libération d'un daouar nugen a viz Gwil Mitchell. Strolat kevet e gechao, LDH hag Emmaüs ba o mesk, roulena gant Ruzulstad nul an dekret lakan dut en RSA da vout kastiget, setu pez a la len en pennat embannet gant Libération. Trugare vras d'or Caroline. Trugare da, Nora? Bromant dam de roing d'or doere mat embannet ou en klask splan vras aziar artificielad aoudeu breiz ar bapeur. Ja, haivede a levrik en klask aoudou breiz tam ta dur ar beton en arvor. Drelen an enklasmont a halet kompren pez o mod e vet troet kalz reoleno gwarezin an dro. Ka ya, da skouer lonket ebet c'hwer 1000 hectares douar ou labourdouar a naturel din an dek vle evit kirikot aoudou breiz. Kaleuret goulen levrik war on lerien, €1 e ar pris gant frej ou post. Betek peu gourz vo moyen goulen ur levrech en linen digare. Pete ar c'hwezek a viz du vo dizorn roulsat dwerza. Galeret goulen levre goul ive, a redi war ben ar menglazio, a brezel ur parkeier, metanat ar labourdouar, a kleuzio ar rizier an arvar. Na neuzen na c'hortor zitket evit goulen o levrego a raok an c'hwerzek a viz du. Hag e dise, bo skoazelet ar mediadizal, pal ken c'hwerzel. Peadra euzo deulen neuzen en levrija en klask embannet geus plan trugere Caroline. Eus dam de gant un tamaj hag un nebet trao a zo bet dastumet ganar get ur commission ni spécial ve savet is plan avet just roal gober per an veri galek damzan j'ai sort veille quoi de leur ade len chilao sellet d'or un doeriev d'or un trao intéressant de gaver ibrer ardro d'ur sujet de el raison ve labourat d'arne geus plan an eus dam de grogang get per roavez get mort achetu priskus ur pimor et durian e kan daou a 300 million euro ya ve postet beple avit stourm d'or sao tradur an endro hag en omesk ve 500 million euro ya I brer hepchan neus an e orpen un antir a bentolfang ve dispignet I brer. Ja, setu ur studiaden gant diazeza dur natur hag an DNLS FNH an bernet ebet da c'hwer a viz ere. Ouz peigne 100 million euro you beble, setu kousk ar skoaziada ou foran. Or Robert an zamaden deus ur skoaziada. Ouz penamp kousk dresan an andro. Ouz penamp c'hoaz kousk nefedou ar ariehet. A ben a fine daouz kej 1 milliard euro you en ol. Setu kousk ar gre interese ave peet gant an tao sou beble e budget ar sur an teso kial. A modaral, tud kour vet juelet ar poltre de brao ar ur c'hiriboutin, mais de djurianne I mont o unan en o anez. Ja, d'an nao a vesere webe haouzet dori ou digor gant an enez avel e Brest. E bato evit an dud koz laouen an e glot an ket c'hoaz gant ar pez ar veva an anezidi e duirionne. A duirionne mem kontet en ar pennad bet am bornet gant splan d'an 6 aviz gouere. E an vet itauro neus rachtelet e nek ebe gret c'hoaz gant ur strolad aquarelia an distol ken werzel, an distol ze. Webe prometet da familio doe prenet ur hinnik eurus. A chetu respond aquarela bet goulen an tet gant splan. A balamour da dale o melestradurel diabar se oe ret dilezel an distol ze betek an stan a viz du da vu pemmoar ugen. A zero war muo vodelen diwar ben an afer se. A deus iwa le zo geden d'ur fall, a kontrole de ve kalite an deur mour etre ur pemzeg a viz even hag ur pemzeg a viz jeunelom ge pen a dure riaber yahet, men a vetche groet chin ur ver achi un an.
Gant an gevredigez dour a sterio breiz zo beroet lans da rektrez kalipaj neuze. Dielfenet ebe dour naoler kouronkot eus breiz et remiz du dovil pe war ugent a miz even dovil pem war ugent. Erven disorou bet roet gant la boio aoutret eve saoutret en dour gant bakteri e pador gouan kouls hag e pador non. A pez a diskouez ne market an douriz telez e koz neuzen. Laka deve war wel ar fed liamet a sotradirioù gant ur glav dre ma laka a lou stoni da vont e sterioù. Goulenn eur a dour a sterioù brez e vije klasket deus pleriteu pep saotradur hag e vije dielfenet en dour mor a ed ur ble, drestol e lerm ave gweit surf a bale er mor. Mil druger edor, Caroline. Merci Brasdor et Nora. Ar intra ouzo de had len pe du len ar o liher kelaouag zo moyen bout dreveil pe e galek pe i branek ar pep travet troed i branek an eus mesud vad ar an titour eus zo moyen had kawit ar o pouecht mail. Chilawata dor liher kelaoueng splanagero dor an neventilleu ar pereden dor ur peut agro-industriel ama barvro. Nizonig Caroline Trouillet zo kazeten erez a kenurzirez ur media en klask splan a mesud va chilaouerizet bochatra ur c'hoarvez ital dor ita ou l'er bevans adem de gans untamutch aziar raktresseu neui. Ja, vil just en ur komzon deus an raktreso labour douar. Asten an atelier mor zo goulennet e departement Ila d'Huilen e chapel ar galhet. Chapel chaussée vegret e galek. Fotorad an amregerez e pik breiz nevezat stein kuliadek. En klask digord an dut bedek an trizek a viz du. Hag i bede bremañ même département i maret de neu a RL Garel Renier goulenn ali sonjen dut. Bet hag un trizek hag ur mizma a ben tapuit enroleng kreskang un niver a chas rondi zo i keriaden la chevaleret a leur ade en ur chenil quoi. Hag en industrie eus bremañ. Raktres e duit trek. Modernat i usine staliet e guichardière evit ma vefe produet muior. Setu pal an amregerez société laitière de Vitré. Achten en atelier rosa, modernat ave a diorioù greantel a gremek. Hag azat a rementat azour distaolet. Moyans odor mesud vad roeng ou sonj bet hag ur poarzek a viz du. Ha neuze, petra zo deus zonnet geus plan ker a liez ur wal e pad ur miziadeu vereit garviev dem dut avet donnet de vilet kazeten eurion, kazeten erezet eus plan konsgete, mem petra neuve neuzen avet miz kalangouillan avet miz du. Ja, an gavio interesant a war, mon de gomans d'ur penzek a viz du vauzet en devez tro-dro d'ar mediao, en naougez artificiel, nia, hag en deskadurez d'ar mediao gant mediaouek langaek. Duellet vo Pierre-Yves Bultovitz plan en tabut diwamen peset mod titouri len klevet a selet ouz ar mediaou da vare an ia. A vo etre deger vintin a krejte. Dan eiz war ugen a viz du e vo digemeret Pierre-Yves Bulto c'hoaz a zamblez gant ar gazeten erez Elsa Gamblan hag Akrimed gant les pieds dans le paf e rardizan nazer garajez an aver evet ur brez gen vediaou neue. Ah, c'est tout. Bravo, trugere Brasdor, Caroline. Ar un disor se vo klozet de nemgavement i kompagnoun er splen, formuor zo de lena ar splen petch or gibre honek tchemen hag e galek. Ma fotor mesud vod vehe kendal red geder skipayad ur media en klask d'oberi labour, reitur blanc de he. Trugere Brasdor, Caroline. Merci Brasdor, en Nora, pito a baden.